ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepa tang na wets hamaulai moro shillong tungni kmi yakimat kiman daka pasang shwa ki Khubor na Kylleng ke Jylla hadim ke Khasi Hills Autonomous District Council Plaweng no yuba basham phang thaba kumuling do jong ke hima so yong lingba ko hukum belapin benapat ba haka saudri Jylliew araja posau hikun ki hajar jong ke hima so yong kerpa de district council bakan pendap no khamkloi hapo shibenai banjir yo uling do bathamai jong ke hima so yong Menteri Rangba ke Jylla Ukonrat ke Sangma ulapli ke Malang Kuna Outpost ke Badan Hakashnong Malang Simnaguri ke Bahap West Khasi Hills District. Menchua ke nik outpost ke terekam na yingwai Henry Minta ke layo la ke jong ke ying. Lataya ke nik outpost limba ke skim PIRF ha ke jingnot ke bakhat nyo point san polak tingka ke nik outpost ke ajing Shakri yaki ke khandai tli kishnong ke Badan ha ke nik athan. Kedorbar Shnong Mauring Keneng ke Bahap Hapo ke East Khasi Hills District la persya jor ke jingkershan UMLA ke than yuba Havingstone Kharparan banbo ke checkpost haga surok ba ne ke National Highway ke Bedang Hap Hapo Pur Usam ke Dorbar Shnong Mauring Keneng u sordar ke Mauring Keneng uba Peter Lawai ulong ba teradan ke checkpost kan penthut ya ke let kawan gipat ba namar ba kandan ke jingdheng kali ke bejor Kaseng hito bat ke HYC ke penlong jingaki Ahmad ke Office to Deputy Commissioner ke South West Khasi Hills District Bandawa badiban pelat no ya ke result thongkam jaga District Selection Committee ke belah sakut mentala saus nam tam kata usnam araja khat khandai. Kini kiseng ke berngam beneki de wasyong syak thangan klemput kadang slam ban pelat ya ke result. Kinong de madan ke bidan hakendai lat ke bidan hapok ke kinhuan ke belatip kum ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association la kentat ya ke jengkam Menteri Sarkar uba polling do bekladan kinong de madan ke bila menjur ban kendria no na ke jaka ke bagi chong de jingde kala keno ru bagi jeng temu ban pen kendria kinong de madan ke di namar bagi hespa ki wit bagi dan kinong de madan hakendai lat Hakami jengkar potri Jylliew kaseng hito kala kendra haki kendong kenshot bejulum kinong di ba kinong de drop hakendai lat. Hakani ke jeng kendra klayo bat sangut kishenrang bat kuwi ke kenthei. Nakini ki bru klayo kurup ikitirnya inject bat katari. Kamadian kila IT no yakini ki bru syaki pulen. Ko all Meghalaya Contractor and Supplier Association keladawa nega Sarkar Jylla bahkan ajing pensyai hakabiya day bat kerukom siagi kontraktor yaga Goods and Services Tax nega GST namar bagi kontraktor kebiyo yagi kam negi tanat terekam beper-beper ke Sarkar lagi long kam kebehe negi berit kisiuda keju ke GST. Mentapat tungi kmi yaki Khubor na Kylleng kari. Kaseng Congress Uttar Pradesh kala penlong jingaki Bandawa badeban wengno yaki exam jangan National Eligibility kam Entrance Test namar bagi Sarkar kam shimlala ban penyat bet yakni ke exam. Kaseng Congress kadawa badeban pendam no kumba pendam yaki UGC net exam. Habi haru kaseng Congress kala penlong jingaki Bandawa badeban pendam no yakni exam kabagi samla puli kala bantho bat kadawa badeban IT hak CBI ban token. Kaying bishar Delhi kala pelat jamin yo Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal bat kaying bishar kala ong bagi Enforcement Directorate kamshim lala ban wanra yaki saki kisabut kibabyang halo ke jingkeno bamsap yo Kejriwal. Kaying bishar kala kedo bontli kidaw bagi ED kamshim lala ban pinshisha yaki jingkeno persya yo Kejriwal. Kirunar ke bamla ban itu satya kila rung jubor hapo office jong kaseng Congress Odisha bat kila kawang dakasya yu President jong Odisha Pradesh Congress Committee usarat Patanayak. Hakapor bakirunar ki wandrung Patanayak udang ekran kam bagi dekhot jong kaseng Congress ndai kensan kirunar kila wandrung hakam rajong u bat ki kawang dakasya. Upatanayak lekeno badai kaseng BJP ke kinshot yakirunar ban le yakani kakam. Ula ujor ejahar syaki pulet bat ki pulet kidang pet benia ya kadur berayo ring na ke CCTV bat syen kinsakem yak bedan keti. Kumba pralak ngut ki dekhot jang National Cadet Corps creation benta gajing rakhe ya International Yoga Day ke bela penlong haki school bagi college berper hakari bat kumjuru haki wepat ki jaka bela penkrek kerpang ban rakhe ya ke Yoga Day. Perok ke Jylla jong kathan cetela mi ngiru kila rakhe ke Yoga Day hakabalawan menyeshin bentalang dekilan ke Menteri Rangba ke samla pulih bagi kinhun beper. Setang kendai sengi syua ban pentrai kamno iki lai tili ki an batamai ke biadai bagi kam runar
ke Menteri Rangba ke West Bengal, ke Mamata Banerjee ke Kerpat yu Menteri Rangba do keri Narendra Modi, buun pensangit no syuai kini kian namar ba ke West Bengal, kampatla ban penkrek na ke benta ban pentrekam ya kini kian. Kilai tilikian kidai ke Bharatiya Nyaya Sanhita, ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, ba ke Bharatiya Sakshay Adhiniyam. Menteri Rangba do keri Narendra Modi belai kublai kinong snong jong ke India bat ke Pyrthei hi borok kuwe ha kini ke sni belaraki ya ke International Yoga Day. Modi ulalet ban rakhi ya ke Yoga Day haru jong ke Dal Lake Jammu and Kashmir. Ulihat hu bahak kapor bagi India ke terwas ya ke Pyrthei ban itu ya ke sni kom ke International Yoga Day kiran haduk shispa hanya punyo teli kiri ke bekershan ya ke India bat mentah kiri ke Pyrthei kelas nok tilang ha ke jeng rakhi ya ke Yoga Day. Mentapat tengah phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Laraki ke International Yoga Day ha Kylleng kiri ke Pyrthei, ha kiri Japan, New Zealand, Thailand pada Malaysia dalam kemat ke jeng rakhi da ke embassy jong ke India ke beran ha kita kiri. Ha Nepal ke dan palat san hajar multiplication benta ha ke jeng rakhi ya ke International Yoga Day ya ke wala penlong ha ke jepau teli ke nang ba. Ke South Korea ke lakhot hadir yu officer jong ke Russia ubadan ha South Korea bat ke jeng khot hadir ke di ben pau ke jeng persya jong ke South Korea ya ke jeng soi sekolah padang ke North Korea bat ke Russia. Presiden ke Russia Vladimir Putin berundang yalam ke North Korea Kim Jong Un ke liya soi ke sekolah bakin nyarap mar Kylleng la ke di ben yarap de ke tiar thama ni kinu ke jeng yarap la dan kam. Unang jengok kai bana Punjab province jang ke Pakistan ula syak bom yap haswat kuai ni jaka jengok kai ba pau ba ha Khyber Pakhtunkhwa province jang ke Pakistan barat hang sendan ya ke Met Jong U hadu bana kala depe. Ula syak kem haki pulit bat la keno bukeran ben ya ke niam Islam Hendrik Hamhadin kipat bhor kelawan se ya u napo thanat bat kala bom yap ya u. Menteri Rangba do jang ke Egypt Mustafa Madbuli ula penbena bagidan apa perangut kinong Egypt ki belayap ha ke jeng pilgrim jang ki Jamaica. Ula pentip bagidan barok sanpu ajar news pa sanpu arngut kinong Egypt ki belalet Jamaica ke badan hakeri Saudi Arabia. Mentau usnam gran palat point pramilion ngut kiri ngat Muslim ki belalet pilgrim Jamaica bat daki spa ngut ki beri ki layap na kada ko jeng shit lahop ke sngi ke jeng shit Saudi Arabia kala palat ke sanpu degree Celsius. Ke United States kala penmena bahkan khangno bandi ya ke antivirus software ke Kaspersky ke bela penmi da ke Russia. Ke US kala kam bagan ke software ke buat jingma bat ke Russia kala ban lum bon ki jingtip ning bagan ke software. Kala kentu yiki break be pendon kam ya ke software be ke de ban jit no da ko ipat. On khangno bandi ya ke Kaspersky na do kar potrek unaitung. Ke Kaspersky kala kentat ya kini ke jing keno bat ke loong ba ke ke company Shimet bat kam dan jing AA bat ke sarkar Russia. Daki hazar ngu kinong Israel kala mi surok ban penlong jing ki biang ban persya ke sarkar namar bahaduk mentaru ke sarkar kampala ban penpoi ying ki beri ki belasya rabor haki Hamas. Ki pat ba ila penlong ya ke rali hakmat ki ying sa jo menteri Rangba do Benjamin Netanyahu. Ki pat ba ke dawaru beri penlong no khamklo ya ke election. Ke United States kala shimnya karai bakan sange no shua bandi tiar thma shakiwe bat kiri bat wat ki tiar thma jang gitu kiri kibla dap thit luparu kan empat la ban penpoi namar baka hab ban phalu Ukraine namar baka Russia kelas dang banyan ting ya ke Ukraine. Ke US kala kerpa dikiwe kiri bikin Asia namar baka Ukraine minta kedan hapdeng gejing ka bakrau. Menteri Rangba do jang ke Netherlands Mark Rutte shen unsa shimtino kum Secretary General bathamai jang ke NATO. Urut unshimti dak besuk kelam dalam kam banyakon election. Kamenshwa President ke Romania Klaus Johannes ulapin bena bu unyakon yak election Secretary General jang ke NATO. Ndai khamadin ula wengno yala de but un ailat no yu Mark Rutte. Kasamoy terekam jong Secretary General minta Jens Stoltenberg kan kut hak shitrik urisau bat urut unshimti yakakam naduk atrik urisau minta usnem. Kitu kilong ki Khubor hakimat kimat kublai.